مaulood مس مولانا جلال الدین رومی سنز مثنوی ہندین کینسن اقتباساتن ہند کٲشُر شرح مثنوی ہندس صورتس منز مصنف قلندر و رومی شناس محترم فقیر شاہ مصطفیٰ ulvi کلگامی گۄڈنِکے بابُک ترٛیٚیِم حصہٕ حمد و ثنا بدربارِ باری تعالیٰ وندے زو سنتس اے صاحبے کن ؤلِتھ مرد میژے کھلت ژےٚ بیوٚن بیوٚن بنووُتھ جُزوِ خاکس چٲنۍ تَجہِ سۄن سپُن حیران ییٚمۍ دیُت سنتس ووٚن کوٚرُتھ أتھۍ مرد میژِ آدم ژےٚ پیدا تٔمِس نِش مُرسلیٖن تَے امبیا ہا دچھس سۭتۍ کیٛاہ ہِشر حجہِ رٲنٛٹھ یا رب یہِ بس چٲنی عنایت ٹٲٹھ یا رب پھٔلِس پانس ژےٚ دیُتتھس مٮ۪وٕ یٔژ خوٗب ژےٚ شیٖرِتھ کرٛیرٕ زالن پوشوٕے شوٗب بنووُتھ خوٗنہِ آہوٗ ناف در ناف ژےٚ بخشُتھ آختابس گاش تَے تاپھ سجووُتھ تیٖلہٕ روٚستُے شمع بیشر شُہُل شہجار بخشُتھ زوٗنہِ اکثر دِژٕتھ زیٖنت سِتارو آسمانس تٔمِس تی یس شورُتھ پانہٕ بانس ژےٚ بخشٲوِتھ زٔمیٖنس لچھ بدی گنج تِمن للوان بُتل بیٚیہِ ظُلمو بیٚیہِ رنج سجٲوِتھ دِودارو کوہ تَے بال زنڈو زاڈو چھُ وولمُت سنگرن نال کٔرِتھ امہِ مرد میژِ نِش پٲدٕ اجناس رنگا رنگ لوٗکۍ تَے بٔڑۍ عام کیو خاص رٔسِل رنگدار حد بدی مٮ۪وٕ تَے پھل وٕچھ وۄنہِ نٔے وٕچھٲنی تِم کڑان کل دِژٕتھ آبس روٲنی واوسٕے پر ژےٚ خاکس صبر بخشِتھ پوشہِ امبر دِتُتھ نارس تژر شہجار آبس گُلن منٛز رازگی بخشِتھ گُلابس دِژٕتھ خاکس شہج کوش تَے وُشُن وچھ فبان اجناس أتھۍ منٛز ساسہٕ بٔدۍ لچھ ییٚمی دانن کوٚرُے پان خاک در خاک عطا تٔژ زندگی گٔیے رِفعتٕچ بیٛاکھ لگے کٲری گٔری تَے کار سٲزی ژےٚ نِش نوٚن حال مستقبِل تہٕ مٲضی یہِ کینٛژھا ژوٗرِ نوٚن اتھ بُتلہِ انٛدر تہِ سورُے بہرِ آدم چھُے مُقرر کوٚرُتھ اشرف یہِ آدم کایناتس أمِس ژھٮ۪ن نعمتن چانٮ۪ن نساتس یہِ اشرف چھُ ژےٚ کوٚرمُت سارنٕے منٛز أمِس کِتھ دُنیاہس تھٲوِتھ کٔرِتھ سنٛز یہِ کینٛژھا ٲس انسانس ضروٗرت مُہیا تھوٚوتھس تی گرِ رُشوت کھۄرو پٮ۪ٹھ تالہِ تام شورُتھ یہِ آدم کمو انعاموٕے پورُتھ یہِ آدم نیٚبٕرۍ کِنۍ أچھ تہٕ کن نس ٲس تَے دنٛد اتھٕ کھۄر اوٚنٛگجہِ شوٗبوُن مس تہٕ بنٛد بنٛد
أندر کن ہت بدی اعضا کرین دماغ ہس ہوا شوبون بین بین أچھن پٮ۪ٹھ کھت بومن ہُنٛد ترُک جنوٗنس چھِ زن مد شیرمٕژ پٮ۪ٹھ حرفہِ نوٗنس بٔرِتھ زن کھاسہِ نٔے مس ہرنہٕ چشمہٕ أچھر والن چھِ نیزن ہِنٛدۍ کرشمہٕ گۄڈنِکے بابُک اختتام